n'abantu baca bavuga ati indirimbo yawe ku majambo arimwo canke imyandikire mu kirundi ngo usanzwe bivuga ngo harimwo nko kwishura umuririmbyi Bface yigeze kukuririmba akudesinga mu ndirimbo yita umufana aho yavuga ibintu bijanye n'uburozi koko ijya ndirimbo waririmbye yari yo kwishura umuririmbyi Bface aussi jewe nka Masterland Noba ngayitse cyane mfashe umwanya wanje nkafata ikaramu nkandika amajoro nkandika ngafata mutahe utugora kuronka tukageranya kugira ngo mvuge umuntu nze kuririmba umuntu nka Bface noba nteye isoni cyane kandi sinibaza ko nanje novyibabarira noba sinzi noba niteje urubwa cyane ndibuka ko Bface mwigeze kuramukanya mu kaganiro ibibazo byari bihari n'uno munsi ntibiravaho ku buryo no mu ndirimbo abigumizamo kuyaga n'abantu abantu je tuyaga barazi ko sinigira nyaga abantu canke nza kuvuga by'urusaku je n'ibintu bikora abantu b'abafasoni abantu baba mama nibo bakona kuyaga abantu natwe tubagabo umva nibaza ko je nyaga imigambi nibaza ko nimba ari umuntu yumva anezerewe no kumanyaga jewe kuri wewe nibaza ko wowe ukabona ko ari sawa nibaza ko ari bon n'umunsi yatanga kuba babiri batatu ariko urabona ni icaye ciza c'umuririmbyi kuziganya nta muntu ashobora kuza gutora muhira kuko ego twebwe by'ukuri nk'abaririmbyi twama twidoga tukishira ahantu tumumenga twebwe ngo leta nidukorera iki ukarako ngo banki kanaka nidukorera iki kubera iki ikigukorera wewe kubera twibaza igituma ikigukorera Yes, bakunze wa Open Mic. My name is Patrick na Master Music, Masterland. Ndakora mukici. Yambo cyane. Ari akantu k'ikirundi nimbarika izina ngenda kumana. Shabel Ahmel Marial. Hamaze menya nayicara uko. Icara bunyene. Nagiye gende mu bara bari bangiye ngo nisesh. Ngo tumva ngo uri wacu. Ati fo. Mbwa nti mu miziri? Oui. Mu katolika umaraso. Comment kuri video song ya bushasha araheze igihe kinini utasohora ariko twarabonyemo ama script menshi cyane z'impene nagaje umugabo burya zino suburu so video yagutwaye buryo bungana gute passion kuri twebwe itsumba byose sino ninde gashe namba yihomeo sinzi ngo nigize kumbwira ngo mufanga maze gushaka mu video ngo ubufise ngo itaje mu gaseke buyi nuko yera bari byiza rose quality meze neza n'ibindi sho yagenze gute kuri arena abantu bakwakiriye gute uko wabiziwe no kuba bisanze byari bimeze gute muri rusange show kuri arena iri show ifise intumbero yagutse cyane harimo no experimenta harimo na experience kuko deja twakoze recording live recording kujye concert mu zibereka mu kwezi kwa gatandatu zoyerekana performance yose nagize twakoresheje kino kwita modern live production ibintu ngabandi baririmbyi ndabona bakora sinze hari abandi babika ntazi peut-être abiko nawe muri gospel badudu ariko twakoresheje nyine nuvuga live production ni moderne dukoresheje ubuhinga bw'imashini dukoresheje ma logiciel yabigenewe kugira ngo dutange ibintu byo ku rwego mba harimo rero no ku experimenta bivuye gusa kuja imbere y'abantu gusa nkuko bisanzwe ndashaka ko abazo baje bagiri bakajye kubona ibintu abantu bateguriye ubaje mu repetition abonye ko tugiye ama repetition yari intense bibaza ko n'ubu rero nezerewe n'ibintu nakoze kuko prestation yanje yabaye réussi n'abantu baca bavuga ati indirimbo yawe ku majambo arimwo cyangwa imyandikire mu kirundi ngo usanzwe bivuga ngo harimwo nko kwishura umuririmbyi Bface yigeze kukuririmba akudesinga mu ndirimbo yita umufana aho yavuga ibintu bijanye n'uburozi koko ijya ndirimbo waririmbye yari yo kwishura umuririmbyi Bface ikibazo kiranababaje kirababaje cyane nibuse imuvindi n'indirimbo yantwaye nuko umutahe w'amafaranga urimo
imyaka ko imaze imyaka niko ndikora sose ubu nyine ngo bam ko deja we ndibuka umunsi tubona waraje Amerika ndatonira hari ryari naciye igihe ari mu kwezi kw'indwi kumwa kwezi niho waje usanga ahantu mu Kirohero niko ndayitubona yari mu kw'indwi umva deja ucumva yuko indirimbo yakozwe kera n'ivyo ibintu nyene novuga bitaraza aussi jewe nka Masterland ngayitse cyane mfashe umwanya wanje nkafata ikaramu nkandika amajoro nkandika ngafata mutahe utugora kuronka tukajyanya kubera mvuga umuntu nze kuririmba umuntu nka bifesi noba ntisoni cyane kandi sinibaza ko nanje novyibabarira noba sinzi noba niteje urubwa cyane novuga ko rero umuntu wenyine icyo nkizera yonyine nashobora gufata umwanya nk'uyu ni Kristo wenyine Kristo niwe nashobora gufata umwanya watekana muri rimwe yes Master ndibuka ko ryari ihura rimwe ry'abaririmbyi benshi twahuriye Igitega turi kumwe n'abajonsi muri rusange ndibuka ko bifesi mwigeze kuramukanya mu kaganiro ibibazo byari bihari n'uno munsi ntibiravaho ku buryo no mu ndirimbo abigumizamo z'umubazi naza ko ibyo sishaka kujyamo cyane kuko nakubwiye ko ndengeye ndabirengera mfise ibindi bibazo nyamukuru mashaka kurwana navyo mashaka kuyaga n'abantu abantu je tuyaga barazi ko sinigira nyaga abantu canke nze kuvuga iby'urusaku ibyo n'ibintu bikora abantu b'abafasoni umva abantu b'abamama nibo bakunda kuyaga abantu natwe tubagabo umva naza ko je nyaga imigambi naza ko nimba ari umuntu yumva anezerewe no kumanyaga jewe kuri wewe nibaza ko wowe ukabona ko ari sawa nibaza ko ari bon kubera hajya no kuvugwa cyane abari fresh cyane ariko je nibaza ko mfise ibindi bintu bimuzitiro atari ivyo abantu benshi barabonye agafatwa kari kuri trans social media uri kuri banke n'inoti nyinshi ati uyu mugabo ko bari nko kugira abandi barinzi ko bakwiye kuziganya cyangwa inoti nyinshi okay ijya foto wari urihe wari mu biki byari bimeze gute muri rusange ijya foto yari yanezereye cyane iki yanezereye nuko yasohotse mu gihe cy'indirimbo yanjye ntiyari yafashwe no muri no minsi yafashwe mu ndirimbo okay urumva ariko kwa kuntu usanga muri tunaje nk'abantu biko bafotora benshi ifoto zabo sinzi ubu ni ibyumviro leta mu bantu ko byose neko ndatanga ama video out soon ama out now n'utundi ubona cyangwa kuri Facebook nanje ngo Masterland ngo 50 million ngo ngazirati bato cyangwa nabe yatorinze cyane ndatomboye ko ngiye bwanje igenderamo ariko franchement jewe nkuko nakubwiye ati ifo ko abantu sometimes igituma binashika nk'abantu umuntu akakuvuga ubundi akavyemeje ntavyemera biva no kuno bakuzi ariko je nk'abantu banze bimaze ko no potunga amahera ese ko no potunga amafaranga mana yifise cyane baza ko cumubona agiye gufungwa yacashya kuri stake amafaranga twese n'ibintu nafunguye kandi suko ndaje ndabandi babikora abandi isoko imwe sagira shwa ariko je niyo shwa nagize yo kubaho kuko ari n'izindi project nakoze mu muziki nawe narenga yaje bavuze bwese usanga yaronse yakoresha saye kubika bari mutaye uzokoresha ibintu baguhaye ariko ndamaze kuyankisa kenshi asumba naje mugabo sinofata mu foto hari munsi nigize kwa ndikufisa amadolari menshi cyane gose vraiment nende mitso ahantu kurangwa makiri igihugu cyo hanze munenge tukugurira ibintu amadolari menshi gose 100,000 bati nanga sinofita gafoto base nkabate ubwoba muganda bugati icyo ginduka beri mu 50 nyine by'amadolari ndabagatisha ari ahantu biraboneka mugabo ndakunda ubuzima buri loki ubuzima kuko muzi ituma hano mu Burundi dufite ibintu byinshi reka kanye n'uri katsa kino kiganiro yabuze n'icafungura
no kuza kumuratira ngo amamiliyari ngo mufise ngaya nibaza ko d'une partie kuri je n'ubumenga no kuba n'ubuntu kose ntibahazi nimba wowe kugize nkoko n'iyo mafi ari ubundi view bana bibuze kweri bano ubumenga jewe mission fise bajya abandi basize mission umwese bafise nyine ko ashaka kubaho ariko jewe bano ubumenga mukufatikanya n'abantu surtout abantu batamerere neza uko twakubonye muri banki no munsi s'abaririmbyi benshi kera woni bazaka hari wandi bwete mwaje ambye ati tubwire konti yawe tugusheka amahera nta konti baba bagiye konti ni stoma n'umusa yatanga kuba batatu ariko urabona ni icaye ciza cyo muririmbyi kuziganya muririmbyi twamutwe doga tukishira ahantu tumumenga twebwe mureta nidukorera iki mukarako ngo banki kanaka nidukorera iki kwera iki gukorera wewe kwera iki kwera twitibaza gituma ikigukorera umva rero kenshi rero niyo mbu ushobona mbari muri ibyo wa mbere akoresheje banki ikaja muri video yiwe kandi siko ni muri ibyo wa mbere asema views menshi siko ni muri ibyo wa mbere sinzi nyine bakasaba ari ko sino ngo muri ibyo wa mbere igayiko ndi muri ibyo bari majeur mugabo sindi numero 1 ariko ni muri ibyo wa mbere sizo banki ikashya branding yayo mu ndirimbo uba ikintu uvuga ko rero bivanye n'ingene wifata ari ngene ugerageza kwikwegereza abantu ukabereka icyo uri n'icyo ushaka gushikako ndafasha kano kagenda ndashimiye BBCI kuri kucizira bangiriye mu kugaragara mu ndirimbo ya Batata no guherekeza Matata experience ndaza ko ni experience nziza dukene ko inspira zindi banki abandi baguza tunga bakore plasma y'ama visibility yabo mu muziki no mu baririmbyi birunguka so Kigali ni open mic nke kajambo ubwira abakunzi ba muri rusange ariko ni indirimbo yangoye ya mbere n'indi ya mbere yangoye gukora uko mubizi ko sanga nkunda kuri indirimbo zo korosha imitima yabo kabaka bari kuyakuya imitima y'abakobwa abamama ariko n'indi murabaza n'izimbere abandi bantu ari abantu muri kano kanya tuvugana abagwaje abantu ari umuntu muri kano kanya yabuze umuntu ari umuntu turiko tavugana afu ari mu mpimba ari mu gashoka peseri n'ahandi umuntu nyine n'umunsi kazi neza gufungura ejo neza gufungura ariko cyumugira ngo vibe naje n'inzara mu nda donc il faut que tuza turasubira ibihe rimwe na rimwe economy nyine imeze mega abantu bifashe gute kugira ngo sometimes turabavangira ntituba turima ngo sanye ngo ndagukunda gusa tunavanga uba rero nashatse guhindura ino ndirimbo rero cyihurana yuko ari indirimbo bajya biyumvire ngo nayandikiye umuntu oya nayanditse ku bibazo byose nahuye nagute mu buzima ino ndirimbo nanditse muri 2022 niyo nakoze buyo yayo 2022 iza gusoka kandi wumve yuko kwanda ndayikore nafuse projet indwi za mbere nakoze bwa mbere nkakora nka afrobeat nyeruka nkakora zuke nkakora reggaeton nkakora latino dufuta tuzagutora rero ino melody ino beat kandi nyuma yo kwitora kugira ngo dusohore iyi muri twakoze recording inshuro zindi indwi z'iyi nyine Matata kuyimu yumva avec les melody ifise n'amajambo ifise inshuro indwi producer bambwiye ati no sindi satisfait tuzosubira mu yose rango nango na video irangora ngo ko indirimbo yangoye cyane gose ariko ndishimiye cyane uko imeze nkabashimira n'abafana banje ko bayishima bayifiringa neza niba tuyerera umuntu mu bibazo buri wese amaze ku-experimenta ku mahoje kubanirwa mu buzima kubeshegwa kudodoberezwa n'abantu binyuma n'ibindi kuremeka intebe ishushe n'abantu kwankwa gutegwa ubukene ingorane ibyago abantu bose ndeba batuye wumve yuko indirimbo ari gwawe Imana igukunda ufite Imana yakuremye kuzi kandi gufite umugambi mwiza so reka ndagushimire cyane ndabashimishije no open mic